Entebe kanisa eji abebembeyemo Reverend Nathan Kabundo n'abandi bebembezi b'ekanisa bakoze umugishogo okwisi abakristayo okushemeza emitima yabo. Omulisa witu Reverend Nathan Kabundo atuteriye entebe kanisa eji abo kuba abakristayo bona bashemerirwe kandi bakejumbire munonga bakora practice na munonga cyeshonge cya 2024 ecy'abantu binji baye batakumanya batireho umutima bacega. Amakanisa ana garukoroborisa wa rentanga nugo ganjo kiso mukorogo H10 Proxima hanga munonga abo mulisa witu kura na tutekatekaho itwenkabeshongozi akatwihe nyuma bono nimpura nko kusima hanga munonga kandi ni mpamyangu cyatuhiso mugisha figure mtema yitu Yesu azaruremo azatubaseguma tujya bakora tuzibe tangu mukama bakwase twena twakire omuzuni Yesu Kristo azarurwa mu mtema yitu tuhinduke busya ombetekateko kandi no mukorere. Omugande twaza Arkatete People Sako aberizoba barongora bakastoma babo na munonga abo abakorireje Sako mikubika Rons no gambira Sako n'ekiterekye cya Nohiri. Wateka mu muhimbo go kwigura account mu Katete kandi Katete Jesu twimusya bikora rumuteza loans abantu basima nanye nayo kusima kirabo icyakatete ya mbere sima Katete Sako abo kubika nayo kandi abo buhereza burungi netereza kurungi ebituru kwetaga no kubika nebikaje mwene nimpiga abantu bije batwegeye ningeho Katete Sako eyina songa. Omukorogo gwakorwa hitaji ya Katete People Sako omur Katete aho murembo rwambara cyabate kubina twashe gusetera gusubika miliyoni 5 twabasa portfolio zo billioni 2 kandi twase kwikora outreach n'ukushaka ububare Sako kaunze nibyo ndikora abo bantu bwanyu n'abangani twasima kora plan yitu emyaka 5 misho omyaka 5 misho tutekereza kuba twari expanded twasize branches zindi yongera kubahiga ngo mwongere kutwamana abatuye ba savinga nitwe mwongere kusavinga ni mahabiza Katete Sako yoho kandi neza kumaho abo kuba vision yitu nutwenda tube bamwe ningazi mwe Sako zo mu Western Uganda kuperforminga muno arakusima Katete People Sako asimana banka no chukunonga ni n'abantu binekoragana nonji kandi n'abantu bazima bukuretera warwo mwindala wazo murinje. Omukoro gwahindra barukutuma bagenzi bagambi batahe babo bonje gukoreza obuhereza bwa Katete Sako betungure kubika nitwe mwabasa kumobilizinga abantu mwabasa kwehora kandi kashashoro mwini bahabiza ngwamana gona tuzagatekaho kuranga Katete Sako yabaho kandi yayongera umbuhango. Awa TV West ndisenyemo Gideon.